Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ezishisayo ngizoloku ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana lithi-ke emva kokuba-ke kubulawe-ke laphana-ke umholi weqembu elidumile-ke laphana-ke eNanda-ke laphana-ke elidume ngokuthi-ke belihlukumeza-ke umphakathi-ke iqembu belibizwa ngokuthi-ke iWawa West Gang-ke laphana-ke kuningi-ke okuvelile-ke laphana-ke laphana kuze kwa-interview-wa-ke nomunye-ke okhona-ke laphana-ke West Gang-ke laphana-ke ongakasho ne-interview eredini washo impela ukuthi impela-ke abathetheleli nje bona bayabulala baphila ngalo-ke igazi-ke laphana-ke lana-ke ngiphethe-ke ngifunda-ke i-post-ke yomlando-ke wakhe-ke lo amagalelo-ke bawenza-ke esaphila-ke laphana i-post-ke ibhala kuthiwa nguye umnqobi lo ona-2022 obulawe i-NIU Everulem, umnqobi we-gang leader ye-West le ebulala abantu eNanda kanje. INanda yonke kuthiwa ibimsaba lo mfana, ingakho eze wabulawa ezamkhwanazi nje. Unama-murder cases over 20 plus, many attempted murders, hijacks, armed robbery, rape, konke nokukhokhisa i-protection fee. Even osomatekisi bebemsaba ukufa ngoba kuthiwa i-protection fee ubeyiqoqa nakubo. Iposti-ke lena-ke ebibhaliwe sekuvela nanokuthi-ke laphana njengoba seshonile-ke igama lakhe kubizwa ngokuthi-ke uGeneral engathi-ke laba-ke abasalile be-West Gang-ke laphana-ke sebengena imizi nemizi-ke eNanda-ke bafuna-ke imali-ke. Uma-ke ungayikhiphi-ke le mali le kuthathwa-ke amafoni-ke laphana-ke khona le mali bazoyisebenzisa ekutheni-ke bahambe beyobhala-ke iy'kibha-ke bayiphrinte babhale ukuthi-ke General-ke laphana-ke okusanda kungena-ke lokhu-ke impela engathi kushubile-ke laphana-ke eNanda-ke. Mina ngicela laphansi ngene-comment section-ke ufuke usho uvo lakho ukuthi na ucabangani ngaloko daba-ke lolu bese wenza okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizokufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli.